tang supen ken mau ya gani ke marjing dawa gani. Ndai bangin pen huri-hura lan iki men yo. Supen ken mau. Matang kajing pen mau. Si ambadan buron gani. Sampai ke protes bengil yang ni bangi persai urak lamayong kono-kono mdon deh. Di ngayai yang bagai de sih ni termasuk kan. Oke yang bet kisah benar. Naliang i ka safe new tradition hadin wada tip i wa uni konrat sama do wan ha gani ga district yung in negasi wan wa no ya gani ga blok wa em hapo yung gani ga ilaka narpo de kamte naliang i ga safe new tradition wa kontup lang lado ga HNM EJLC wa JSM warok sansai kontup lang ini naliang IMMU percaya gajingwan yung konrat sangma lanile mem percaya ga gaya kata ga roy ga par ini agni por te yung i negas ngi ini leng ba kam ga safe new trip mission warok gawi dukat open kemo ya gini gi matjing dawa de deli gi matjing dawa dukat ya gini do ni gi jing dawa yung ini negas ngi open pawi hakmat yung bos kiat TBI wa wanra ya geroi par yuhi inaliang jing wanra yu geroi par im percai pidiangi tangwas nyau si uang wa ye mentoy UM kata geroi ke par dukat hari ni jan election dan hi henry uput usam da chak kontor awaro giliang yo le se boy hagwi ne gowi sngi watang ni ri yung ila daudu tenis ni yin hanong ring waskem wo dawa hapo yung ni ga sarkar aswa ukut no sa arli benai don hi upenyo gi ya gani mat jing dawa yung naliang i ka safe new tradition du gani jing dawa yung